Ebusuafo me mamu nyina akwa aba. Dwumedie ye friend way back ye ne celebrities etwetwe nkommo. Midin de Akyere Bruwaa atara. Otafri jano ma one strike abako pe. Wotake a onembebu. Wodi sinso a metwa ne ten e de amawo. Obia o baby a ohase. Obia ne brono a otena so. Enu nti na dwumedie wo ho se ye ne celebrities betwetwe nkommo na ya hwe omo asase e de bedu baby a enne omo edui. Dia ye nima ne se ye nima omo TV so social media na radio so. Enu nti enne celebrity kesi a wo menchen wo ha me ne betwetwe nkomo no me de bia me ka me se akonwa e wonye opabene ne a wontrem hwe maka to na ye bo amahye so de bia so me de me bo hye so wo ye superstar opabene ni okukudam na wotra makonwa mu me kwa akoto nkra me ba me yi me celebrity kakraka no e de akyere mu twen me ba sisia. Ebusuafo me san mamo akwa aba biom dwumedie ye friend way back ye ne celebrities atwetwe nkommo enne celebrity otimenimu a menene betwetwe nkommo ni jai metene nchen ase medum wo ye fite se ne mama na ye broni o se ne papa na ye broni o mintumi hu mpoje so no aka ye friend no nana ya Appiah ofikuma wudu to ana wato ame wa hase sister akwa aba Enye odo. No de na uchichi ri eja yo. Enye ize. Nana. Obapa. Me da se me frɛ wo bae. Obeyende ma se de. Nana ya wo ye de ni. Me mama ya santini. Papa ya nwani. Wo obrofudi. Na wo sa wo me de name bi ampacho yi fie ni na gu ama me. Mi di ankasa me mama e de to me papa de on say before mo to Paulina. Ntine frɛ me Paulina nyame. Nansu bibi Paulina nyame. Nyame. On say o mo to sa nyame no. Na bibi nti no say di ne yemfa nyɛ hwe. Me de man fa nyɛ hwe. Me voters ID card ne me passport na nana ya Appiah ene wom. Nti nana ya Appiah na edin a e acting din na say edin a ye de ma o. Edin a me maame de to me no so. Ode me to sofo bi. Sofo de Appiah. Sofo de Appiah. Nti udin nana ya no na akoka ho na ya Appiah. Yes. Ena udin a papa de ma wo no. Paulina nyame no. Ho de enko ho sa. Nyame din o, nyame o. O nim senti amempe. Ena sofo no nso no. Enye nne asofo ni bi o. Asofo na wo mo te wo sa na asofo ni bi. Yes. On setete asofo ni de. Wotene nsa wo obi a wawusu a wonyane. Me nana na ye de meto no no. Obi wui e mani nyane me de na misuasa na ye nwo mimpo me nana me maame sofo bia ba ye krom ho a o de wa ba me krom da mpasa so me nana pa sofo oje nti na oje no nti na me ko Church of Christ ho na me maame mo ne na busuafo nyina akwa so nti sofo na oba na otie fie Satan no so ko Church of Christ we ye sofo e wo Church of Christ ye nti oba krom ho no ye fie na obesue ye busua fie e wo mpasa so nti me maame wo me no e na o maame be fa na ye me nana no to de akwa Satan na sofo no tie fie ho nti ye di me pie ho na de me maame ne me nana mo kan am tie na me ka churi nti sofo no hu mi ana o se maame tewia na ye me nana no wi na oba o se maame tewia wo na na yakole ne ho ofe ensoma bonu masofa ne to me ehwo anam na nase papa ye de na chew ye friend sofo Appiah na o se ye de na chew nti Appiah no na se na ma chew nti wunyini we meka se me di no wo atonsu because me si so ntem wo ho me move free crow from no e ba hantem nti atonsu na matena pa nti no tama wo shaase ni mu no ansa na wo be kwa aware no eni se wuru aware mu na wo ye den na me free pine ene nchense pine aye ton so ari apampa pine aye si nyama wo ene bucket bi ne friend 34 ene bobrapa ena me san be ye fried rice kakra wo Force FM anim ho opposite na wo che monton yes medwuma pa na me ye no sa my ye fried rice me ye chepa emu na me de ekohia de woni na on kotena atonsu no enti no ibiribe mu na afi obewura sinimu no well
Be resting na ma wo me first born, I wo me second born kra. Nti me TV hu hwe saa. Ehwa am si na me ne me guy no. Me dem ne jai no. Ye TV hu hwe anam se adwuma yi the real sister ne ye no. Me pese me boni pakrodin e wo ha na yese wo ye konfo. Na the real wo si a wo kom no. Okom na me de me ni fie minim se konfo pa ekoma ne kese ma no kra dane o kakasa bia no enye twi ase wo hye obi wo ho no wo kyela se nana se pacho wo hu saade no because mi so ana obi koma na me kohwe bi wo ma sana em fintimi nim de wi a wo mote enti movie no sister na ekom no na waka che na ka che ne se nana na msi we enye re mi ntwa bi da o bam na msi we de enye re kra we metimi aye kra abroso me kan se ya akwa nti na me hwa ti da kopem si da bi me fa CD no na ma hwa achi na ma frɛ number no nti me hwa ye me nya number na me frɛ ene ko si asante a wo wi so na m ka je nse mpese me ye movie na ma me direction so me audition o baby nti me mra na ye Sunday ti after church na me call ti me call ho be 2 months no em say baby am on in right place o say me san akeka ko nti day bi na me san first seed na me san frɛ no ko si miracle na me say yes nti who start was asante nsem Sunday me say me na me call audition Sundays moye reza ba on no me ntwa sini na me ntwa bi da o akokra be no 2 months some call 4 weeks as a 5 weeks na wo kwa man for act cry ndu so yam from ma me audition bi nti da ko pam so me de me ma ha bi mu wetna ka mu trotro mu tintintin ababedu an nti eche me san fa ye ne ko si miracle hono mo no ma me direction say me mra edum ene ko si ada no ye pon asori de no ye kwa asori empa ye ba ko pe na me boy ye no de me kai bompa ye msi awrade ene me ko papa ne ye se friend miracle me ko no ho ma me favor entono so afenso matese sinifo no ye se ansa na abenye bia da na ebia ye na obeda emma me hu nye sinini bia kono da so ye producer so ye director because ebe ha me say me star na ebia me jeja me hu wo sinim me bosampa ye wenti me remfida sister nyame otie mpa ibo adan me bompa ya me fifreti me Sunday after church na sofu ma ya pon awie mpo na ma me no oli no se ye be bompa ye nti ono ne de ye na ma na me so me de me direction ne nam ha ndi ono kan se ye mompa fa ye busuem no wo so de afa adwuma mu kwan me de afa adwuma mu kwan ti me kwan na omo ye satem na omo twa abro ni beye part 1 and 2 me kura me koto seed ni bi hwe. In fact sister we are serving the living God because my you need ye me story kese pa obi a me ntwasi ni da me nya rehearsal da me nya hweda afa me call ye that day say no mbekọ akoto asini na omotwa na omokoto aso sister ti me ko hu stars ni bi me mpese me bubo obi adin ko hu stars ni bi na nipa na me pe na asem ba akonso me ko hia no nam se aha na wasa me ba na mkọ ne nam no ho ana ha da ba be hu stars ni bi tina mani agye se me hu omkura mani agye keke na we na sister yet ho no mo ana agya stars yo audition afedie satem Nigeria ni bi emeka ona na direct miracle films wasi ye pe obi obetimi abom paye te sesofo maame eno so je mo ye ho audition on se dem du ho maba menu ma me ho because me nye bi da na me de mete ho nti wo mo ya stars na actem to na me hwe bi se mani agye wo meti ma fie ka se wa eno de ya point to ye se wa wo gidie so obetimi aye no sorry bra afenam to na we asole nipa be 5 Jones Ajimasi wa obetimi ayi bia sore mo ye 20 kura be mo bia bompaye no na yahwe na miracle nso nde wi ayi papa ti wotem hey what so for mama bia ni ha wo bia ti ma fidi ha na me ji bum am se mebobi se fe wa amfo akura ma be gire ni pen ani ma ye bi na ho sam ko gina ho bi na we ya bompaye wi a miracle se fane se beifo bi da ha na wo bompaye tutu ni beye no bompaye no we bompaye na yese kotena ase
we boy so kotenase wo mo bobobobo ho ana me koye kugina ho me bompa ya fe de wo mo ame no wo mo pre na fe bia e bo ne nsam omo a woni omo pre no etwa ho bo nsam ma o favor la me kana bi no sister me bompa ya nkasa sister ene na mayemre enso mayemre no kra no me nasa unsay me bompa ya nkasa me bompa ye fidi fifleti na fidi miracle nte say directors ni nyino bia ni age bone sem afi Nigeria no say wow e ho anom time script chem say minima de kro na paper be no de amami aye mudu say minim afi de ye say ye chem say misini me ye sofo ma me ye sofo na wo sinim ne yere ntimi nkosua eno ano no ntimi first movie okay eno ne abro ni be ntimi say amanfo ebre wo sinim gidigidi no ma ambre okay mami mi say wasem wo ka say mo na wo ka bibi say wo ba no mpa ya wo bo kire Nyankopon ne say ma oma ohunye obi akono na obi ambepa na wo tete say yesi sinifo ukowura industry no ye no de nye de nti wure mu no sadia wo ti ye ne sadia wo susu ye no ubehu ni sa oh yesi fi bia mensa wo even asori them kwa so futimi na obi twempena nti se sinifo twempena enye news so papa pa on twempena so papa pa de onye nanso asori them kula ekọ ba bia ma ene mema ehye bia ekọ so nti we no sister e wo sinim a enye news o obi timi hye ni kunu wo sinim obi timi na obi date a me person abobo amanfo di enye sinim na producer bi ne artist bi wo mo ware ye enti ense hwe na asesinifo ne di ni nye de ene nye obi anso na ye de etisa mami nko twa me ho mra ye koto nkra kakra ebusuafo mami to nkra mra sesi a na ye meto a ye nkomode ne so ebusuafo me san mamo akwa ababiom sa afi na waso TV a wo hwe ya dwumadi ye friend way back ye ne stars me celebrities ne ye ne omo twetwe nkomo e wo dwumadi ne so me kai mo say mitiri hwi a mo hui eye is my time beauty salon omo wo agbogba pure water uba me Instagram Akyere Bruwaa GH a uba DM mu a me de ne na ma be ma wo say ye na obesa we ye party o ayifro de obesa we ye bia say photo shoot o wo de baby awo bia wo frɛ na ono abeba no aba be ye bibia de ama wo obaji usika kitu e bi so menim nso enkasa wo de hia ne say wakọ Instagram na wakọ yi na ma wo eye image palace hwehwɛ no say ayifro na wo pesa we ye o eyi o party o chese de wo pesa we ye bia no uni problem obeye ne fefefe e de amawo se wo pen location na owo Tabora Scorpion uduru ho na aka se wo hwehwe image palace a akrakra be so sa e de wakọ na se wo mpesa wo bebre so a wo de ko ni Instagram page na ko hwehwe no ho contact no de abesa wo ye bia no obeye de amawo efe baby a ye di dwumedi eye Inshiraba Kojo mansion e wo Klagon police station ni area wa udu ona ase upe Inshiraba Kojo mansion akrakra be so nsa de waba aha ye fe yie ye ka se mansion ye wo swimming pool enye swimming pools ye wo summer hats a emu ahoro chese flowers ne de na wa ha de na wo pe pictures na abesa wutwa ayefro party engagement chese de abesa wo ye bia no bra na obeje affordable kitikiti me kai mo say me ni celebrity aye friend na ya Appiah na nko de poni na nyame ene o so de na ya Appiah ono na me ne etwetwe nkomo na ya said ndo bombu befu ye radi yango boy dia ya o di ato nempe kra umpe me de menye hu ni say se me fra poni na nyame se me jesu an be yo de na ada flem uflo bi no mfi wa next time mfre ni fi me ko so afra ko se e be from waka say oh ya be hwa do anya hwe enti na ya anti industry no mu no ure mu no na wukunu ni gye edwuma na wo ye no oh boy na nam ne nete wo no na ni gye ho
Besi na etu bia utumi tsaka say ai na dwuma kura me koye ye de man hwemu anton me chance ne ma pampentre ne me bucket. Oh no mba ma adwemu da. Mba wa adwemu da. Aboa me. Aboa opa. Oh yes. Onyamu faso. Papa bi. Onyamu aware papa bi. Awa eno nam se papa bi no. Kekani na akere me mbese o kirem. Eden na peti. Me din de akere nti me pa akere mu kirem. Wala. But me dem I say why you famous na baby I jeje so no an. Nti ya jeje so na utiri ma ya ode. E na na mu ana de nya ukunu no so tie adwuma na so no pa adwuma no. Na ya ware o fefe. Na ya me pese me surprise o hwa de na metu be am also surprise. Hey. Hey, Adwa. Mama ma surprise. Nka surprise kitu bi. Surprise. Ah, o ka kai utiri. Kaka utiri me. Maria. Sister. Ma you tena. Yes. Mashokilo. Yes, my dear. Mashokilo. Onni subawo. It's your friend way back. Man you. Yes, my dear. My drums are massive. I come in. Onni subawo. Sister Penny in here. Mama you. Yes, darling. Auntie, you say mama na ba kwasam kakra. Yo. Mami ya no oka say mi hu no na me ton paboa wo dansoman 2010 ni mu ho. Nti mi hu no me say mami ya mani je ho na mi sister wo kumase. Mpa choche mu yo we ni je ho no. Na say open na. Dabi mani je no ho me fa ni se mi nua. Okay, chire mu ye. Nti me fa ni se mi nua. Nti me bisa na say oba ya na oba ehe na wotena. Sa temu na me ton paboa dansoman. Mo ehe na wotena no so omo wo first stop o ko baby a hospital no wo no ye feel say dansoma first stop baby a hospital no wo no efie bi wo kwan no ho a ho na omo no say no o ba abra me nchen o say na hu a me say a me nua no o ba abra me nchen ntampa tembia obeba akra no no aba me nchen na maami ya yo nipa bi a wo ka se wa fa ni se wuni ono ko de no ono de no kra de boro wo de so ha otimi me ne ko otimi fra me mami you e de na me de ya wo ye ne ya me mpe de asem so ja wa asem timi ne ya ka de timi ya ka be 2 years na ya bu aka sai so ye wo ho wu ha ma se ko kan obi hwe o ka ba wa ba so go nti mami ya de oye madamfo oye minua nti wo hwe sa do stam na 2010 metimi aka se na me so kra no de ba akra no de betna ye e ba ya betna so betna wo ka kra tena me ho be se 1 year na 2 years bisa sa na wo tu akọ han dan enu mu na nyame ye na dom a ye hu de se ye hu no ti mama ya de oye minua prekope esa ye madamfo auntie na nioma a wafam no eno de ese ye ka ye mpon enne ka me peka kra bi no bi de tu no o nioma de wafam na wo na ni ye de papa onye me se me ka sa wonya me nim so onye me se na ni ye de we o be hia de na ni ye de so no so ho na wo mi mo de face na ni ye den na obeje de se mi nua oni bi so be ye nioma nkakra uche ni ska woni be nkakra ube hu ase mayu yesi program bi atenka nti me pese me kokoye bi na obekọ na abosika no so mayu omo se me gimi nya be se 300 o sahi no diska na breme mayu je to obi na be che ni ska na odi abaye dollar na odi aba mayu je fatu ho ma me ni medi ebia na adwuma na ye yi ni makwakodi enti oyo bi a determination no sa enti enyame nwanwase nyame bie kwan ma no because nyame se ohu se uyo bi a uye forceful a ono so oboa wo enti nyame ne bie kwan ma no na nyame bekoso a bie kwan na ma no mo achense
ne yeme yenso papa bi penipa ohu amame ya na me kunu kra de me kunu le ba ya nko be hwiri o se mame ya ni me kunu na mabaka so obi ne ne boy o za hwiye enya agoro nti wo hia mame ya so da wo kasa mutu me kunu na mo ya ka ba 2 years nti wo tena se da kru nu hu se na baba we kra me ko fa na nyonko ye o wono ati me frɛ me o frɛ mayu enti me frɛ nti unya wadwen so be frɛ me sa atam no kokuma fi o nti de wo no nya wadwen so be frɛ me che so de man frɛ wa unnim so be frɛ me sa mame ya oni ni so bon proud wo momu na wo be frɛ me no wo se me man frɛ me frɛ okra me nya obua jade okeka no bua okay bra kwa me ho te sen enkwala ne ho te sen Joanna oba ho te se pa kwasi so bia ene me ba akra me si yo mate auntie me was surprised mom sa so wo be surprised mate nti me so be mate me surprise so kakra Radinya Koporia surprise me. Surprise the mom. Anya be ege. Anya be butubutu wa. Yes eno no ya off camera na say camera mu. Camera mu. Share. How? Mama me hu say me dofo no pa oni. Me pese ode kobo odem. Me dase. Na anytime bia yesi bibia eye bre. Me dase. Any time a bre no. Me damase. Se na ya ode ho kobo ano enya de bia esoa etumi tofie nanso esombo. Mani sododo. Mani sododo. Me hu kra me kra beto me yem. Me dase. Me da way back for us. Much say we way back ampa sa nyame o ma monye kese amen ema way back na nya kra behwe amen e wo yesu dim amen they were surprised them also ukwana dia kobo Hey, actually, thank you. Wow. I saw the kobo way back thank you. And ya kan ho abom ene ye sa achade we amount say fa kobo them anytime bia we be boss na na was no way back when we like na boss no tete wow tete na ma wa shrink yes na wa baby say oh I'm so happy. Thank you so much. Auntie, yes, my dear. Was surprised, man. Was surprised by the mom. Someone surprising me. Yeah, surprising. Me surprising me. Hey. Look at the challenge. No, so who send me dog? Oh, you dismiss me dog. Megina mo show you so. Na ma Rade. Daya hema. Ase. Se mi bie ma no kasa mesu. Wo hu me se na ma ye na eyo no a. Sa me na me ka kire wo. Ebribi atwam no. E ho chie me papa. De na me ye no. Na nkoyie ne mpai bo. Ene ne kasa kire. Ene ne kasa kire. Akonwa kra me di si adwuma me ni bi. Kafu ni bi. Okofa akonwa na de baaye. Si megina we so na ma surprise kafu. We de megina mu ama no. Megina mu ama no. Wa ma we free. On na direct we free mu kra. Wow! We free. Ye chikra esu. Oh! And so it dear. Look at me raho. Me raho. Wow. Kafu ye nipa bia. Men na daw. Ohun men so ne mpaibo. Eso me so. Enso beje sa fa to. Oh, my. Oh, you. My you. Eno so biem. Enamari no pare so. Na me di hu kafu. Ti are so agene. Nya. Ono so ni di ni. Wow. Me de danase. Oh, Iradi Nyankopon. Bia, dae hema. Nyawo ye no. Ye ni bi, ba nyame be soma bofo. Ama na boa.
Auntie. Yes, my dear. Mami ko twa me homra sisia. Na yensan embeto aso. Ebusuafo mesama mo akwa ababiem. Sa afi na waso TV a wo hwe ya. Dwumedie ye friend way back ye ne celebrities etwetwe nkommo. Me kai mo se nipa me ne etwetwe nkommo no. Ye friend nana ya Appiah. Me de menim se ode Paulina nyame. Enso so ode nana ya Appiah. Ai, ena manju ni nua prekope. Ena ye ne omo twetwe nkommo. Na ofa ye dusu ni ye efutuo manju. Me hia we futuo kakra. Me pese otu nipa inafo. Ebi ado be fa bia. Okay. Yeah, me pese me ka kire obia wo hwe show yi. Ese ewiase se wo ho na wo ye bribia. Eya ho kire mu ye di mu fampai bo na fa ho hyem. Na do ho hyem a awieye no enkonim di be ye wo de a. Ze se nkwala na ya ba no. De me hu ne se o mo pe bibia ntentem. Ba bibia eye ntoboase. Ena ye de ye. Wo fiti preko pause a mojaba. Nti wo to bo ase wa brabo mu a enkonim di ye wo de a. Ebusuafo efutuo no mo amate o. O se ade nyina mu no. Ye se ekwan ko wie wa abobo ano. Ade nyina mu no ewie ne mpaibo. Ne nka na tintin bia. Auntie Odo. Also kakra o wa wa kan account. Ya me di tu ahwefo ne se wodo obi a entie di obi ka. Se wotie di obi ka mo ntembete. Me edu baabi kam ne me sister nke ntem wote kra yesi bi hu ntina asama akoma ya me ya. Me se me nkosta unity ntem biem. Tama anko ne nchen a ebia enka mahwere madepa bi. Kena hu dia. Enka ne me hu dia me hu ya ba se ya aka de a wo fra ni nka omma. But yenya ka me be me birthday me kɔ hɔ bibia meti ha o mase ma betena kra no so tie hɔ a me kɔ fie enti nipa no obi di agro afiri wakomam sisi waso na ye jimifo mentie yese na wotie yese even aware kra wotie yese a waware ebegu na nipa kro no otene de ho saa na yese begu ne wadamfo ntem aware ni je wo ntem betete na ono so de one ne donko no wo mu do de aka so enti way back ahwefo wonfa wodo ene kro ye na monfa ntam aware ase enamfo mabusuam enti de me di eja mo no medamase ya so ya da wase o se way back ahwefo monfa wodo ene kro ye enfantina ya se odon tesio ekobo odon sio mu a ye yi na asumdwe mboko won so mo yi na asumdwe mu e no mo te afefe aha na brebe ma ye kwan me de dwumedie esi meda me kriwi na se da sene ye be se hia the same day same time kai se me do